E ia te au nei le anganga whaaloalo, e toi o whaalofa, ma whaatalofa atu ai, i le paia o lo tātou atu nuu, o lo mawhai o na mafuta mai le tātou whaasoa i le nei fu ia fiafi, pe o na whailo atu i le tele o tātou whaamatalanga, o le aso tō nai, o le aso lea ua tā pena whaapitua ai le tātou whaasoa ma le whaamatalanga, e whaatatau i awa onga, a le kalesia malona whaatua tuanga. Me le e vi ia ia whaafitaia le lofa ma le anga le leo le atua tāsi tolu pa ia, o na wea mawhai o na tai mailo tau soifua ma lo mātou wola, o tātou au lia ai le whae unga o le neifo iwa yaso. I o na whaiva ma o na tiute, e tari tonu ai le tāofi, o lo manuia oe ma le ainga po whea lava se vai panoa o le lalolangi, lo e mafuta mai ai, wha lofa atu ai le pa io le awos taulanga ma le au nofa boto, ma e whai tofi o le lotu, ia ai mai se foi le au whai ngā luenga le atua i so se whata whai taulanga. Wha lofa atu i ta ma te nā mātutua, o lo o lātou pō le whala maula le murila, i le whenga iai o tama whanau o le atunu i so se whaiwa, ma so se tiute. E le ngata fo i lea e wha lofa atu ia i lātou, o lo whengai ma ngase tu mau o le tino, le mafau fau ma le nganga. Ia e mai se fo i lātou o lo wha pēnā o na whengai ma wha noanga, ona o le malanga le wha atua o ia le maliu, ma le oti. Tā lofa lava. Ai, o le fiafile nei, ia o le tātou wha matalanga, ia po le wha soa e wha tau le taulanga pa ia o le MISASSA. The sacrifice of the mass. Ona e to te le lava i lātou o lo fesiringia, po le a le nei, mea po le afu le winga o le upu MISASSA. Ai se afu e ta wai le MISASSA o le taulanga pa ia. O manatu ai. Ia e le fu ona wha matala le tātunga ngana Samoa, a wā o lo o wha pena ona wha matala ina le ngana wha Peritania, e le to tele o fu mai ma polo fesa o le kalesia o lo o lungo le YouTube channel. Ia ai le se wha matalanga wha Samoa o le taulanga pa ia o le MISASSA. Ia le fu no o iei sau noanga nisi o la wos taulanga. Ia ai le matuai lunga lava ona tala pipi le winga o le nei tau o le nei sauninga le kalesia malona taua ai mese o le loloto malona atoanga. Melea, ia ua manatua le apostolo se o tātou o e tala noa ma whaasoa i le taua o le taulanga pa ia o le MISASSA. O le fesiri mua, o le a le taulanga pa ia o le MISASSA. What is the sacrifice of the mass? A o whea fo i e mafua mai ai. Ia po o ana whea na a matai le taulanga pa ia ua whaingoina o le taulanga pa ia o le MISASSA. O le upu lea MISASSA, mass, o le upu latina, o le upu latina e tau o le misa, M-I-S-S-A, o le misa la, po le misa, e sau le upu dismissal, po le dismissal, o le whaataape ina, whaataape. A tātou tala nolo le upu le o le MISASSA, e lua mele i eitutonu, o le taulanga a Yesu le angalofa mamana, whaatasi la ma le upu lea, o le whaataape ina, po le awina atu, o tangata. O le taulanga pa ia la o le MISASSA, na a mata pe na whaavai i le po le astofi pa ia, i le awheawhe o pito lunga. Ona o le tātou te tala noa i le upu sacrifice, taulanga, mana tua o le taulanga, po le sacrifice a Yesua ngā lofa, e le na o se tasi se taimi, po se vaenga, po se nofuanga na whaatau nuu ai. O le tele na tala noa le au kerisiano, o le taulanga a Yesua ngā lofa, na whaatino i lunga i Kalevario, i le monga o Kolokota, le ana sui mai le ingoa sa iaile a matanga o
Moria, le maunga Moria, le nalu iei Abraham e abei lo na tari o Isaako, e osi ele taulanga i le atua. O le lana, toi whae ngoa le maunga le na, o le maunga o Kolokota i Kalavario. O le taulanga la le Yesu le whapea mai tātou o i Kolokota na whaatino ai. E le o Kolokota le atoanga o le taulanga. Le anga a tātou tala nualo le upulo le taulanga. Whaayutaia. E lo se taulanga la mele sa tupu i Kalvario. Le anga foi o le taulanga whaayutaia e ta tau o na whai to tono le malu malu. Le ala le na mafuai o na whau le malu malu le o le atua Yerusalema. Le na whau Solomona. E o inae a ngai o mai ei tangata Israelu. E osi ei le taulanga i le atua. E avea la tau manu ia mamea whapena, ia matapena ile, whai ngā taulanga i le atua. E ta taula na whai le taulanga i tono le malu malu. E ta tau na whai lungo le whatawhai taulanga. E ta tau ona iei se mea whai taulanga, pe o le mamoe, o le oti, o le pobi, po le alawa. Ai mese e ta tau ona iei se o se taulanga. O vaenga i e wha, se i longa i atoa le lei, ona whato a taulolea o le taulanga i le atua, tasturu PAIA. Leanga o le tapua inga i le atua, e ala i le osi ngā taulanga. Sacrifice. Ai o le mera lena tupu i Kalavario, e leo se taulanga, whaayutaia. It's a bloody execution. O se sauanga o ngaonga, male le mafau turou. Le me lena tupu i Kalavario. Lena whaatino e fita roma. E ala i le mana onga o tangata iutaia. Lena whaau o lo tātou ali. Ai o le taulanga Yesua ngā lofa na a mata i le pō le stof PAIA i le afe o pito lunga. Le alana whaau ngā Yesu le whalawa ma le waina. E whai ma mea whai taulanga. I lunga o le whatawhai taulanga. Sa whapena ona whai e to tonu le awhawhi o pito lunga, i lunga le whatawhai taulanga, e wha o ngai le whalawa ma le waina, a o Yesu o le osi taulanga. Le whalawa le ma le waina, na wha ia Yesu, ma li iua, e whai, ma ona tino, ma ona toto, e a vea Yesu, ma moe le pona, mana tua foi. Le taulanga le sa whai i aikopito. Le na umaloa le paseka le sa whai aikopito. Le na umaloa tu ua Israelu aikopito anga i atu i kanana. Le paseka le na na toi whaatino Yesu. Ma ave hai le whalawa ma le waina. E whai mauna tino, mauna toto. Ina ia vele mata mawhatanga ola mo i tātou, tangata anga masisei. O le taulanga la Yesu, po le sacrifice of the mass, leanga na happen na happen i le awhawhi o pito lunga. O le ulua i MISASSA le nana osi e Yesu anga lofa. E le ngata na ia osi o sia le taulanga o le MISASSA, e ala le whalawa ma le waina. Aina ia polo ai fo ilona wa apostolo, ila i o lato whaau o na whaia le taulanga lea. Le taulanga o le whalawa ma le waina, e avea mauna tino mauna toto, e whawhanga i le lalolangi, ma awina tuai lona wa apostolo, ina i whapenao na wha o na whawhanga ina le lalolangi, i lona tino ma lona toto PAIA. O le taulanga la misa, lea na tupu i le pō le astof PAIA. Ai muri ane le asfaraile. Alua ilo Yesu whaatino lona maliu lunga le koluse. Ina ia se whaatau nuu ai lava. Le whaato i laloina o le ali o le lalolangi. Awa ana le maliu Yesu lunga le koluse. E le whaia ina le ti apolo. Ne ala le nana mafuai. O na luatu satani matau mawhai e wha oso Yesu. Ina ia aua lava ne i o Yesu le koluse. A wawai loa le satani.
o lona to I lalo I lea, pe a maliu Iesu I le kolusi. Ai whakafunga mera mai silasila, o I lai le awhewhe o pito lunga, na a matai o na whaavae le taulanga pa I o le misa. Na avea Iesu ma osi taulanga, avea Iesu ma mea whai taulanga, na osi ai le taulanga I lunga le whatawhai taulanga, I le awhewhe au pito lunga. Ole whaavae le na ole taulanga pa I o le misa, ma polo ia tulo Iesu lona o apostolo, ina ia whaawau no lato whaia le taulanga pa I o leo le misa, se ia o hai le ngata ango le lolang, lea lai whaawau le kalesia katoliko, le taulanga pa I o le misa. O le taulanga pa I o le misa, e wha o na vaenga. E wha vaenga o vai e le taulanga pa I o le misa. Mua, e tau o le penitential right. O le penitential right, o le vaenga o le tāpenanga o le tangata. Tapena ina o oe, le mānea I o le whaasoa si o tamao, mosa ni o lo lui te vanga. Le ngalo nei tamā, le au na wha maoni ma le au ngā. O te matuata li tonu, o lo soifua mosa ni o lo le ola wha babau, o lo tatalo mai mo I tātou, ai mese lava, ia urunga li I male pelepe ma whanau le baptisoina. A wao le ngaluenga le nao mo tuu mai le tamā yo mātou tangata whaatau wa. E whaawau, le lai whaawau a e o mai le aso le nei. Ia, le fo ina whaapa ia na le la, ia na isi o whanau, I le sakala metal whaipoiponga. Ia, ona o le wala awina lava lea ma le mea alofa, na tuu ina mai le tamā ia mo se niolo mātou te ngā lulue hai. O le mānei ala le whaamatalanga le tamā ia mo se niolo lui te vanga. O lana le whaamatalanga I le vaenga le ta o le penitential right o le taulanga pa I o le misa. E leo se mea whapewhatoa e alu le whalsao na e tā pena ma e sauni le ai. E a mata halau tā penanga I lo ainga. E ta pena I lo tangata. E le ngata o le tū le tino ai sili o na tā pena lo wanganga. Pa mela mo siniolo, ia awana ingalo, nga e ka ele le lei, fufulu o ngutu. Awa o le la e alu e te talisua le tino ma le toto le ali. Ia fai le lei o lava mo la ei. Ia ona e a ngai ato e lole I le falsa. E te a ngai la le falsa. A fai o oyo se katoliko ma o yoi. Ia o le mea mua pa e ulu fale le falsa katoliko. O le fufui lo lima le vaisa. E le eise falsa katoliko e te le tau watu waile. I le amatanga lava po le pito I tu o le falsa. Lai ei le vaisa. O le vaisa le na, e fufui e lo lima, o na whae longa hele o lau koluse, o lona winga, o le awala e wha manatu atu I ante oe, lou baptisonga. Le winga leo le vaisa, ma le whae longa o lau koluse, o le wha manatu I ante oe, lou baptisonga. O na e a ngai lo leo te tono le falsa, o le vaenga lona lua, mo le tangata katoliko e malama le leilo na whaatuatuanga. E te ifo vai tasi. Anga I atu I le tape na kulo lai ola mai ele mōli mui o na utafa. O le wingo le na mōli mu o le whailonga, o lo o soifua le atua, e ala le ukalestia o lo le tape na kulo. E te ifo vai tasi lai le ukalestia o lo o fio le tape na kulo. I ona e halu lo le te nofo I lo unofoa, o le vaenga lo na tolu lan na o le tū ma le anga wha katoliko. E ke le lako longa I ngofo le longo foa, ia mai mafau ia o mesa whailu vai aso, ia pete latu e nofo longo foa, mai tala noa I tangata le te lua nofo, le ai. E ta tau ona e alu, ma e nofo longo foa na e to o tuli lea. Ona whailo lau te talo wha awhiloa I a Iesu, ma lau te talo wha awhitai I a Iesu a ngalopa. Ona o le ola ma le malosi. Tu watu I eilo loto. Tu watu I eilo wha awhita hauli. Ma e ta talo ina ia tapena ina o e wha lea nganga. A wale feta lai mai o le atua I ana fionga. Ia e mese le fio mai o Iesu a ngalopa. E ala I le sakala meta pa I o le ukalestia. O te tonu la le malu katoliko I so o se tafori ke lope. E matua le eise meta o se tala noa ai.
o se le whaaloalo, lo waluatu le wharesā, le whailongaina lau koruse le waisā, e le ifo vai tasi i luma le Palestia, ma e laku longa fua e kalakalangoa ai le isa utatalo e whaia. O le vaenga maia, vaenga maia, le mele ta ole, ta penanga o lo tangata, i le taulanga pa ia o le misa. O no o lo le taimi a mata le taulanga pa ia o le misa, e alua tuwai le pole se sio a pātele, ma le au tali misa, ma au no le upu, au no le ukalesia, e waku ma le kaimirea. O le taimi le alua tuwai le pole se sio, o le wingo le pole se sio, le anga i atu, i tua anga i atu luma le whatawhai taulanga. O le fōlinga wa aia po le ata wa aia le na. O lo soifua ma lo uola, o lo o tātou whai malanga i le lalolangi le nei, anga i atu i le mālo le atua. Anga i atu i le whatawhai taulanga, i le talisuanga, i le whaipoiponga le tamai mamoe. Le winga leo le prosesio. O le whailonga o tātou o le ekalesia whai malanga. Ma le tua foi e talanoa i le ekalesia, e tolu vaenga o le vai le ekalesia. Ia masalo se i o foi steimi tātou te talanoa ma wha matala le na vaenga. Au le winga leo le prosesio. O le whailonga wa aia o tātou o le ekalesia whai malanga. O lo tātou malanga anga i atu i kanana le nuu o le polfolanga. O le langi le ma le ola e whapapau. Io na fio atulole o pātele, ia ma a mata le taulanga pa il misa, e ala le whaafelo i mai, i le whaapotpotonga, le au keurisiano, ma le au whaatuatua, ia ona a mata lole i le tatalo le whaato esenga. Tatalo le whaato esenga, e tātou te whaato ese mua ia i le atua, i o tātou se mo tātou a leu, mo tātou waiwainga o mea tātou te to ele ai lumo le atua, mo tātou tau i le atua, tātou wangsala i le tatalo, o te tau i le atua, o le ona le mana wo o wangsala, wo o matuanga sala, o upu i o le tatalo a mata lea. E a mata le taulanga pa il misa, le lata o le penitential right. Le pe ona fai atu, e le se ilonga lai kia le misa ma a mata e pantele, le ai, a mata atu ai lo a inga lau tāpenanga, a luatu le falesa, se ia o ina a mata le taulanga pa il misa, i le polse e sio, ma le tatalo a mata la lea. O le tatalo, o le whaato e senga i le atua e ta pena i tātou, ina ia sila alofa le atua i o tātou tangata, ai maise ia talia i le atua tātou whainga taulanga, le la ofo atu. Ma nei e ia o le vaenga mua lea. A umalola ona whaile te talo le na. Ia ma au mai e pātele le wha maanga longa o tātou wangasala. Ono tātou pe pese lo le vi ingo le atua. Pe pese lo le vi ingo le atua. O le vi inga i le atua i mea upito lunga, ma le manuia le tangata wa lofa ngia i, le pese le nana pe pese le u angelu le po le kilisimas. Le pese le nana pe pese le u angelu i le po na soifua ma whanau wa Yesu anga lofa i le palemanu. Le alai pe pese le kalesia, pe a le tatalo leo o le whaato e senga i le atua. Vai, ma ngai e o le peso ta inga lor misa. Whaato ese, lor whaato e senga, pe pese ma vivi i loa, ma watu le vi inga i le atua. Ona o leo le a fio mai i le atua, ma liu tino tangata le atua, e ala ia Yesu anga lofa, i le sakala meta pa i o le Eukaristia. Paenga mua le nao le misa. A loa le paenga mua le misa, le ta o le penitential right, ona sa so le ma le paenga lo na lua. O le paenga lo na lua, o le talisuanga i le upu. Talisuanga i le upu. O le fetala i mai o le atua, e ala ia na fionga soifua. Le mele na e a fo i tele ana na whaasoa mai ai i a fo mai ma polo pesa o le kalesia. O i la tau ia sa soifua e le tele o whaatua tuanga i ses. A leo wali liu mai tono le kalesia katoliko.
Po mai le upu a lea e whaalongo i lātou yaso ia. O le Ekalesia Katoliko e le whaitaulu tuspa ia. O le Ekalesia Katoliko e le mana malama le tuspa ia. E o le taulanga pa i o le misa fa mai e le o se sauninga mai le fionga pa ia le atua le misa. Ai na ua li liu mai masu e su e masa ili. Mai ale amatanga o le ulua i upu ma le saunoanga pantele i le taulanga pa i o le misa e o le taualunga. It's all from the Bible. All from the scripture. Pena whaateta inga o le upu lea, ia whaatasi lea lii ma o tou, ia tali atu le whaapurutonga, ia whaatasi lea lii ma lo wanganga. E ofa lofa mai pātele pe fu la upu la apostolo Paulo yang la tusi, i le telo e kalesia sa e tusi ei. E ofa lofa ma whaata lofa i le apostolo, e ala le suafa manu malo Yesua ngā lofa manu. Ma ta'u atu i tangata o la tau o sangata o masangata. They are saints. O upu umaia e te whaalongo i le misa e au mai le tuspa ia. Ina wale liu mai la tangata ia mo la tau whaalongo mai loa oka. Kusa o sauninga whaapolo te sano ngā le kasiare kai me e whai kaulukuspa ia o ngā launga lea po se ai kula a koe launga le whai whai al kakoriko. Mai ia le uluai whaafelo inga o le kalesia e pantele e mai le tuspa ia se ia ho'oa i le toi upo a pantele. O upu uma mai le whionga pa ia le atua. Ai maisela o le talisuanga i le upu. O le misa yaso le yaso e lua o na whaitaunga. O le whaitaunga mai le whenga tuai ia po se whaitaunga mai i tustusinga lau apostolo. Male evangelia. E le mawhai. O na whaitau se tusi o mai le whenga tuai pe whaitau se tusi mai le whenga fu. Ai le whaitauina le evangelia. E mafua sea. Ona o evangelia ye fa maunga a mataio ma reko luka mai ane. O ina o loo fulfio ai mea uma lena tutupu le whenga tuai. A o tustusinga lau apostolo o eyewitness ia o le fulfillment lea na tupu e ala ia Yesu le ngā lofa mamana. Nala na a olo na whai tautus pa ia i le taulong pa ia o le misa yaso le vai yaso e always lava e whai tau se tusi ma le whenga tuai e po se tusi ma le apostolo ai maise o le evangelia. E lua lava i taunga tolu salamo. O le salamo a ia o le pese e fetalia i ai le whenga tuai ma le evangelia. E usu le salamo. Ai a olo le taulong pa ia o le misaila sa e tolu ona whaitaunga whai le salamo. O le whaitaunga ma le whenga tuai, o le whaitaunga ma le whenga fau, ma le evangelia. Ia ai maise le salamo o pese whaafetai, ma pese whaavii na tūsia le tupu ta ua o tā vita. Lea lawa li liu mai tangata ne mo la tūroa. E le aila, e le sao upu ie sa whaalongo ie. O le Ekalesia Katoliko ma le taulang pa ia o le misa. E makua poko au ka ngaka le tuspa ia. E matua malama le lei le Ekalesia. Ile tuspa ia, aisea. A wafa o le Ekalesia Katoliko na ia tu whaatasia tusi e fitus fulu maratolu. Fitus fulu maratolu tusi na tu whaatasi e tai o le Ekalesia Katoliko mai le fia se lau tusi. E ngati sent e tai o le Ekalesia e ala ile fono lea ta o le canon of scripture lea na piki mai ai tusi e fitus fulu maratolu. Le lai mawale tusi pa ia le. Le na e mafu ai ona fai atu le Ekalesia. E le ai lava se tangata. Na te mawhaia ona wha matala le tusi pa ia. I ni ona mawhauwhaunga masona i lofa ataua. Wanga nā lava le Ekalesia Katoliko. Na paua lea o le wha ala potonga male Ekalesia. Na te mawhaia ona au ili le loloto o le finangalo lofo le atua. E ala iana fionga soifu. E le ngatala e le whaitaunga o le tuspa ia, a o le launga ina fo i le o taulanga.
mana tua le. O le launga ina o le fionga pa ia le atua. O le mea tō tino lava le nāma le mea patino le awas taulanga. Ia pātele. I le launga inga i kangaka. E o ai whaiwe au o lotu polo sanu. I le lako ke le launga inga. I lo se lato wala wina le nā. I lo se wala wina le nā o tangata. So o se tangata. Po la lo poko a pai fea. I lo se wala wina ma so to finga. Le launga ina o le fina ngalo a lofo o le atua. E ala iana fionga soifua. Pa pe fea wha mau nia le nā mea. Ina ua mui mui ia tina ma whaitio ia Peteru ma la ua apostolo e winga i le to telo tangata ua le o i ele tufanga o tau mafa. I le amatanga ma le ina mai o le kalesia. Le alanga whatu e lo Peteru ia fili mai o tau ni tangata sa to fitu ni ta maloloa. Fili mai o tau ni ta maloloa sa to fitu o whaatu muina le nganga pa ia. E lato te whaia le whaiva lea o le tufa tau mafa. O i nāna wha vai mai le tofinga lea o le ti a kono. Lea lana a mata ia le urua i ti a kono o Setefano, lea na whetongi i maa e tangata i o teia maoti o le urua i ti a kono le nā. E to fitu la ti a kono na wha vai le taimilea. Na wha e au lau apostolo, ma wha uina ma wha pa ia. I le wala uina lea ma le tofi lea. O le tufanga o mea ai. Ai whamaisi mu ia Peteru. Ai au mātou nei. O le mātou le wala uina. O le tofinga o le areto, ma le fola ina o le upu. O le fola ina la o le upu. O le lau ngaino le fionga pa ia le atua. O le mea pakingo angai la o staula. E lai whamaisi o tamā mo seniolo. I le taulanga pa ia ai o le misa. E le lau ngaisi ki a kongo. Mai manga i o ngā mea. O le taulanga pa ia o le misa, e le lau ngaisi ti a kono. O le mtafa i oile nā pātele lo se taulanga. E whamese o tamā mosino, e alanga launga ki a kongo. Nga o pa ie pākele ka penga langa launga la sa. E le lau ngaisi ki a kongo, e le lau ngaisi siya kaka i le taulanga pa o le misa. O le mtafa i oile nā pātele lo se taulanga. O le suiwa ai o Yesu anga alofa mamana. O le lahunga ina o le fionga pa ia le atu. O le tali suanga le upu i le taimi o le misa. O le fola ina o fionga pa ia le atua. Mai le whenga tuai, o testo singla o apostolo, ai maisi o le evangelia. O le evangelia la ia o le matafa ioi fo le nā pātele whaita. E mawhai ona whaitau o le ti a kono le evangelia. Ai le lahunga se ki a kongo le misa. I le lahunga se ki a kongo le misa. Ta whai ona pātele. O le tāua la le nā o vaenga mua e lua. O manatu e wha matala le whiawhile nei. E le ngata o lau tāpenanga. Ta pena lau tangata. Tino, mawhau, mane nganga. Ia ho o mali taimi leo whetalai mai Yesu. E ala iana whionga soifua. Ma le launga pātele. Ma e mawhau lo loto ai lo soifuanga le vaiaso atoa. Pena wha pe fea lau sāwalinga i le vaiaso i ngā ruenga ma au. Le wha tino ino o whaiwa mau tiute. O meala nā e te mawhau iai. Ma tuina atu wailo tangata i le atua. Ina ia mawhai o na ho i fo le taimi le la. Le taimi tā ua le misa. Mai o le fatu le o le misa. Ai mesio wha atu tuanga wha kantoriko. Ala wa e sauni. Wa e ready. Mai o nai vaenga la nai lua muli. O le taulanga pe o le misa. Malona wha lau teleina. Le la tātou wha asoa li vai aso lumana. A ua manato le nea fiafi. Ia walava vaenga i e lua. E a mata le tātou wha asoa ai maisi. O le winga o le upu MISASSA. Po le mes. O le dismiso. E le ngata o le dismiso. Ai ole taulanga a Yesu. Le tupo le angalofa. Le taulanga le nā le sa fai le pō le paseka. Ai whaauau le koluse i Kalevario. Ai taualunga ina umawai aso e tolu le toi tuwa o Yesua ngā lopa mamana. O le taulanga pa ia le nao le misa.
lea ua makes present ele kalesia. Pea ole paseka le sa fai ai kopito le fiafe tau sanga taluai. Ina ua malanga mai sa ra elu manofo ia le nuo kanana na faa wawa i lava on the make presence e Israelu le taulanga le na. Pea ole mea lefa to atupu. Aisea ono le polo inga le na le atua na fai a Mose ma Arona ma le nuo Israelu. O le fea ngainga le nei. E ala i le paseka. E faa wau e o tou ma o tou whanau i tausanga a muli. O le winga na fetala yeile atua i tausanga a muli. A wae o mai la le taimi. E li iua pe transform mai le paseka lea o le whenga tuai. I le paseka lea o le whenga fo. Kusa o le represent o le Passover. I le new law of the sacrifice of our Lord Jesus. Le ta o le sacrifice of the mass. O le taulanga pa i o le misa. E mafua fo o na ta o le taulanga. Leanga o le tapua inga i le atua. O le osi ngā taulanga. E le na o se fai tau le tusi pa ia, ma la unga le upu, ma fai ngā siva, ma fai le nei malana, le ai. E le o se tapua inga le na i le atua. Pe a tuu i le fai o taia. Leanga o le nuo Israelu, ma lo lato wa tua, le atua a pero amo, isa ako ma Yakopo, o le atua e tapua iei Israelu, e ala i taulanga, e osi atu. O taulanga mu, ma taulanga whaafetai, e ofo atu i le atua tāstolu pa ia. Ai leo se kaulanga, po o se tāpua inga i le atua. Le melenga o le kakalo, ma pepese, ma fai tautus pa ia. E ho o tātou whaasoa, i le vaenga lea, i se taimi o mua mua. E wha mala malama antili ei, le tāua, o le taulanga pa ia o le misa. The sacrifice of the mass, o le tāpua inga moni le nā, i le atua, i le nganga, ma le wha mauni. E ho o iele tātou whaasoa i se taimi o mua mua. Ai mo le nei taimi whaaftai tele lava, le mafuta mai, ia mo i lātou o mafuta ma le tātou whaasoa. Vai aso fau, whaawau le tātou whaamatalanga i waenga e lua, o le taulanga pa i o le misa. E ala i le talisuanga, i le ukalestia, tino, toto, a nganga ma le tua lo tātou o lii. Ia ai mese o le taualunga ina o le misa. E ala i le conclusion, ma le upulaalea o le dismissal. Ai mo le nei fiafi. Tau nei wha manuia atu Yesua ngā lofu mamana i atu o tau malawa. Ma i wha pena o na tā pena wha lea nganga i tātou mo le aso antai au, le aso le lii. Ia tātou a ngā ila i al misa tā pena le leilo utangata. Tā pena lo tino, tā ele ma fufulo nguku, ma fufulo maka. Ia ma whaile leo lava lava. O le whailonga, o lewa e halu e te whailoai. I le tupu o le atua o le na whaia i tātou. Ai le se longa i kialo e ke whailoai in kaka kāua ngā whaileleo lava lava ma e kapenga ma wha au le leo fōringa. Le ai. E sili atu lo walu e te lua whailoai ma Yesua ngā lopa. O le atua na whaia oe. Ngai lo walu e ke whailoai sesi kaka. E le se me mō mai ai. Ia, ai maise o le tāpenanga o lo wanganga. Ia fio mai Yesu le ukalestia. Ia wa e sauni e te wheloa i a te ia. Manuia tele nei a fiafi. Tātou wheloa i tai au le tātou porokalame ma le whaasoa. I lungo le tātou i tūlau o le toe whaola le whaleo manu. I se isi whaopoponga mo le pa ia man mamalu o le tātou watanu. O te alofa tele mo o tou. Ma ia whaamani atu Yesua ngā lofa mamana. Tātou whai u le whailonga koluse. So apara tamā ma le alo. Ma le nganga pa ia. Amene. Amene.